Gavana wa Meru Mutumantu Thingare kuukiutongeria mwaka muthiru nende ni miaka 10 arutongeria na thirite akiumbana kiru kinyaniria yamo ya mantu arekire wira ni ukinyaniria ari kunyumuma na kuna yara yongo yatiromba kinya kuthira ya ikinyanira kaitene ka yara kuthira akira kariba county Meru veterano to yakithira ya ikinyanira mbere akithurono ke mwaka yo 2027 yara kinya kuthira yeta kuthurira Meru kiri arone ya rais na kinya kuwatina na tongere bangi ba Meru kenda kuona maendeleo yani ya ukinyandene ya county ya Meru tukuburu ari kiri mubango wa siasa tuketha twikarandi na chief of staff ndene ya county ya Meru Daktari Julius Bijewe kenda kuthuya ya moya ya thirikari thirite ikinyaniria na kinya manturano yongoba kubango ukinyaniria mbere ya kithurono kia mwaka yo 2027 hindi mbere yana tukuthuranite kirinteto cia weru temwe Yareto kudhurani akirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mwekuru mwe Embe South kuingila na baba belde nyumba kwa miaka 5 arapata umira kinya kuona utethio. Polisi kaunti ya Tharaka Nithi kumeneria maandamano yara yathirite akibwithi kantere ya pakiwa ni kiutati na watho. Arethi kuruira ndethi antere chikange tabo watakwa yana nyuma yayo ya chokwa nyuma ya kuiywa ni maitha. Kiraro siasa turoleli uritingwe badhirikare ya county ya Meru runguru wa gavana Mutumantu Thingia. Anko watweni kirintoto cia waruthe momo naitwa mathithio ni Maureen Kriminani Mutambi Adwande. Akariba ntere cia thiru gaiti Embe South ne baumurite na muthuro yu munene kuonokia na bele barabatura baingile nyumba ko kaita ka miaka 5 no ntubomba cua ira bethirite bari na Yohana ba batumara nyumba ko kaita ka ukonde nyuma yethe okuntu barane ndi buthurite akariba ntere u bakiromba hino nyumo kuyukirwe talia ari akiwatho. Dennis Mugendi aina riboti. Oni ntora nyumba mpinge likomba yetu mami okwa muciari wita wele minoko bya kaberia tuna mutano cio ngeno kinyawe ya moya bya kurenya bibuki ampingila nyumba mbatabya kuria mutano cio ndo tutethia amoe kandene mianka nkruki 5 mwari uju mukiri kaberia na mutano inaka iria kaberia batwire baingiri nyomba na kuburi kubwa itha thiru gaiti Igembe South ni uria kurikana nyina akomenyekana ta Ellen Kaberia mutongeri wa maendeleo ya wanawake ntereni isi Igembe bone nyume aboko watambajwe cia mwiri mwari aimbakiu mutano ngina na we gutaukirwa imathuganio na bageria igutethwa ni mwana wao ungikana aturi kugatwika ni mbara kumakiri ngina na ikyo nuntu naru akariba iritite na kugita igamba na kuga ire kauma bakothira mutano cia ingilirwe Jumamosi yari antuko ithatu ndeko nyemelera bya kurabi agentuma ampuro anturi anja aringira mukuru ngiye tawasili bantu banturia barabarene iyo ndayire wakolewa ne aturi. My brother no ari na that problem mental na ari Jomo Kenyatta University na lera mzee ari mo ina mbete umuendi kinya rehabilitation na mbire ku rehabilitate na ambiri condition yake ambiri soko yabo. Then my sister no yaso nyake niwe unindari nguine Nairobi tombo coordinate no tethania tutikielewa venera kiomba kuria leta tukiamwithira tutino wezo mbikiri kesi ko DCI ko polisi na ndene kesi imwe bandikira na family mtu itawa iruki na recently ndirari in police remand for 1 week aturi be anu bakwira ni baro no yawe yito mutethi wa soko kero yako yaka na ngiremba tukao ni ikarikari kujiri tweni atongeria bantu raizi ya bwaitha tatu na muthuro uyu mwingi na tukiba tuinyeleketa korona ciato no ntoba kwithira mamoyo na ntoba bele bombe twithira bayi tunenya kuruchi lakini we ariaye theti nau atenda kwaria anto baibwa ngwe ki guthulungania nje buci cia bagailemia
na wikira antu mamba no basumbura bila tumba ko tatu kinya musio no to itori ya no to ta kinya musio bila bia tori ya ba to ko to tiriman to ka dia sakaola yumba ta ko dira ekadi ya ka ya rukiro kana ya no to bukiri na karita nyumba umi yake asite miaka moja ate seketa nkoroki murimo pena motono ina kuiria na motono ina bundiura o teta se family ka no bateta se baba skulika ira no to ba mango yake udio luka nau na ombera ko dire mo wata mwanka thaiga to kwa eleni ote muntu ya eleni na to kethira tore aciari twakara ya eleni kaba kinya to kweta to kathira ntheje na nde no sungu na inkuba murimo na nde nyo bwa no to eleni imutenda neri kinyambe kande ne bondite nyabia kora turetera na bana siri muno no twake ko watania wake au kutheka na ito mugirite muno butore aturi no to wake agutikinya wa tuonete baturi aturi kitendwe kikuingila ana nyumba miaka eminjo ge mwari ukona ari mwana munini sana lakini agari ya mweguru nonto itheneneo kiu kinene yuti mimba iriko ndi antu bya kwana bya kuwa kemba ro gutharimwa no ikaitwe tutiumbite ikugwathini mwekuru uu ereni twigua gitumi kiawe kana inkomambi kana ithano ciiku imugwete gukurukithiria na babawe menyamarone iji iuntu buri na kiemba gikinene untu bakuromba utethio kuma kiri antu bawendi bubwega ona kinya thirikari na thirikari iba kumenya kana kweseria ere bati gwethere yo kari ya family ye iba yo kiatwere kubwela ki muntu yoyo no kende sampo ge barabangi no tutebo ya kuingila mwana nyake thirikari ai mulema kuromba antu betu parabe itina bya siasa pombe kwithira betethia family muno kailemia women representative imusore wa Helen sana na ituichibu mwendi bobu ya wendoro kuona murio joto na juo ombe otethia family na mukiri asulikiro rako kumbika kwenenya county kinya kwa tweka kinya ni ngavana mwanka kinyite the main challenge muntu ba condition irabe ki yonti nantigu nantiombo katevi lai ikonindi utethero kimbesa Dennis Mugendi, Weru TV, Nturene Aboitha, Wandini Adrugaiti, Gembe South, County ya Meru. Polisi kaunti ya Tharaka Nithi ne bameneretie maandamano yara yethirite itana mbere ya kaunti u bakiwa ni kiutete na watho no twandamani bataringite riboti kuringana na watho akiare kamanda wa polisi ndene ya kaunti u Zakias Ng'eno ethirite itariria mabisa ba polisi ne bamukirite ngurado kiri maandamano ya mona kubwithika kwa sara inene kurio kwithu kwa obisi sub county ya Muthambi. Martin Mugambi na ribotie. Polisi kathomba ibagwatire ngurario na nkinya maringangirwa kumanio na maandamano ma muthenya wegoro boi kuringana na murugamiri wa polisi kaunti ya Tharaka Nithi Zakias Ng'eno. It is just what the Kiswahili call kisingizio, because these are roads that have been there. They have been using these roads for quite some time, and we are still following up to know the real reason as to why these members of the public are now agitated against what they term as their leaders, the elected leaders not being with them. Ringana na Ng'eno nkinya nkari cia polisi iraringangwa na nkinya kuragwa bioni na nkinya obici ya kaunti ya Tharaka Nithi kaunti nini ya Muthambi kubithua muthenya uyu wegoro na into bingi bibingi kwinyangika. So far matches, it is not our pleasure to report that there are fatalities, but we don't have any. As well, there were some slight injuries on the side of a number of our officers. We are also reporting that there were slight damages to a number of our vehicles, the police vehicles. So far we don't have any damages or injuries that have been reported by the members of the public. I also want to confirm that we suffered vandalism in an office of ward and sub-county admin. Ng'eno akiaria na ndiki banthe to augite maandamano mamaimugaru na watho nontu andamani bataringa riboti kiri OCS kana gituo kia polisi kuga ati bakegwa bakirutha maandamano burabo bateri kuruthika iwatho. Purely illegal. There was no notification to any to the police station. The police station, or even to this particular police post that is in charge of this area, of this
station and nothing. Mbarire ngi murugamiri wa DCP kaunti ya Tharaka Nithi Njeremano Nyaga nareganite na ngutu iri gutamba ati maandamano mama maritwe na nkinya kunenkerwa mbeca na aringi cia cham. Maandamano mama marimana mitheru politically instigated. Ni anto bakinyitwe ni mithuro mathura mwanka makinya a point of no return. Nonto barabara eno etumite maandamana ene akuma marima bakemanaga kuria tugwita kathwana barabara eno yariritwe miaka mingi muno. Njeremano augite ari ogo ngavana Muthomi Njuki mubunge Kareke Mbiuki gutire gwewa cia augite kiugo nyuma ya maandamano mama makwambiria. Ndinkena Muthomi Njuki ari ngavana auke alugutie barabara eu. Ndinkenda Kareke Mbiuki auke alugute barabara eu auke atwerekana barabara eu na nkenda kwali ndi mwikali wa gatereka u mbwe kuma kujera gwakwa na miaka ndenyo ntano na barabara ekalito gumaisha makwa nonto barabara ukialekele elekelwe nekerekelwe tolerwa ekwena contractor ne korodwa angane gutangashwa ne korodwa tokauri atire onegetangasha gwa nembie kugiria barabara eu ebanga gwa antumarijagera barabara ekubwa. Keri potrande tochaweru kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi. Ndoni umerete kampeni ya DCC kangeta atete karithi kumantere Chiembe North barabo kinyete kenda kwa yanadethia ilichoketu ni mabisa bokaria kumanjerene chia maitha iria ciyirwe na wikuntere cia Isiolo kuringana na mabisa amwanya ndethire ciwatikanite ni 30 na kuba ite yamba cia yanwe atete karithi ba Embe Central lare na mutwati untubo amona bou neburetrendwa hatete karithi ba barabo kinyete kenda kwa yiro ng'ombe untubrane ndipo bonekere orutere kwendera terira baumite. Dennis Mugendi na Chionkoloki. Ngirano makobi na kuthimana thariki ria arithi bakuma gicone kyo bunge kia Igembe North bare bakinyite obisi ni DCC kangete Igembe Central kugana ng'ombe iri iracokirwe nyuma ya kuiwa ni maitha na cikwa miena Isiolo indi gukurukira musako jwa mabisa ba polisi bario ba NPR 30 yacio cionekana na kuretwa aja kangeta. Aja gutwikite mbara kinyakiritwe kujukia nteto iji bamwe bate kwenda sionekana baba mkuu uchicho umerundi mimi naenda kuharibu kazi siseme ng'ombe imerundi na ng'ombe imerundi wacha naye atoki mindia lakini kuharibu aje atoki mindia itumbite ikwaniria na abisa obisi ya mubunge wa Igembe Central ndani kiri komando wa Igembe North Gerald Marando uria trendi kwaria aonekana kamerene na bangi baratwanite na bo bari twathira ng'ombe iria icoketwe ni 30 untuiganitwe o kenda kiri arithi ba Igembe Central bamutwate na barare ithatu nacio ciaewa askari ba NPR kubacokiria ruya untu nacio cia Igembe Central igaitwe na thiri indi cia ntonyire ciatuika aro. Beta wa Daktari Mwangi kuma ofisini ya Mheshimiwa ndani kile operation ira abwithitwe na Isiolo ne abwithirwe na bando no kuendelea thaito kwaria OCS yetu wa umuringene kuma operation iranjiria no around na operation ine na kuendelea kinya thaya tasoka kwa anto veto operation no vita na mbere bonkwenda kuwa kuna report ya Mheshimiwa na ure wa keri ambayo means kenda ng'ombe siomba kurikaba ng'ombe mbinge la kwa au ng'ombe siomba kwa ng'ombe kidogo sana ng'ombe dhate sia constituency idatu ya Mutwate na Lare na pia Igembe Central kuendea anto veto Mheshimiwa na kubakishira operation no kuendelea na no kukasa na kumbikika operation ya gucokia ingi ikirikanaganitite na mbere na bo arithi ni beri twegwika thiri bakarwira kuona na barwira kwagia tukaromba thirikari itene mbere ututhiatira bibi atiara bionekane na bingi bironekanite bingi bionekane onontu kuruntu togwe togwa njere konekana na ng'ombe imwe kana ichere njeu antu bau baromere ngarama ya ura ibura borwete antu na ng'ombira baitete nacho baromere ngarama eu ko iromba yakwa nirekira antu betu nabo nibamenyere kutha baina thiri ende kila kionekana bakarwira obi nkenda kwironi antu betu na basomyo support thirikari Mheshimiwa ndani kile
na ng'ombe wingi watu tuhakikishirwa ni mwakilishi tu mheshimiwa ndani kelea igetwa sikithi atela wao munga ng'ombe sioneke. Dennis Mugendi, Weru TV, Kangeta, Yembe Centro, County ya Meru. Akiama bekundi kia New Dawn kira kikuwata mbaru wathani bwangavana Omero Mutumantu Ethinge nikiyite na kwariria ritingwi ba county ubakiari no chamba bonene. Akiama bandi bethirite bakiuria gavana Omero Mutumantu Ethinge kuyukiria talere rito mabisa barabandi kidene ya county ndi bate kuwata mbaru utongeria bwawe bwita ritingwi ba county baraba kite kuona maweya bathirikari ndi bate bati kwithira bakinya bare thirikari ne ya gavana Mutumantu Ethinge. Mutugikare aina ronoro. Baba negikundi kia Meru New Dawn baraba kugana chore bathirikari ya Meru na muthenjwa narua ni bethirite bakiona ne batengare ni bamwe baritingwe bathirikari u bakiuga bari na ndu achekindene na kinya bakiuga bate gushumiria gutetera thirikari undire ethire kimenerua bakiuga bate kona gitumi gia tongeria bo bethira bari kire thirikari na ndi bakiranga bana Mutumantu Ethinge nethira kithambia nyumba yawe bakiuga bamwe bao barirara na gwitania na tongeria regani na thirikari akwithirwo batearia mantu ya mea ya thirikari bate turaba defend thirikari endera kwina thina bate turaba chokeria thirikari endera ya attacked. What is the essence ya bakwithwo be thirikari ne ende kuri antu ba uchetha na thirikari ije ukeja kuthura mutongeria tiumara ariria ministry we na ugabirio thithitie na mutongeria tumba ku defend biria akaretie na nguge kuni akareti ni wo muretere on board kenda bumba guitarira nawe nguge oni nte kuona haja withira uri na antu ba office kwina antu be thirikari na baba inge baraba wetakie team opposition governor your excellency laitha thoya nyumba kurenge chokera arutingwe ba nyumba eku so tuka concentrate so much kire antu baraba kwalia kuma ome batena thina eri ndene imbie uba kuona eri ndene ewe gutuma bambiria kwalia antu baba bari ndene bokaraje kabo sabotanji thirikari antu baba bari ndene bate kwigwa je kabari comfortable na thirikari ubere so much entitled anga inda alisainire anga ntali saini anga ndena kwa point na aru deputy governor uju anga ndena kwa point ambi kurukini bore dienga bana ntwe Ethinge ukaja gutwika rishavo ya tongeria bawe gatethia abadi kwithira mithithie kinya thaiji watwika kuri antu kuona bate gwitania na thirikari kana manifesto eku kana mitaratara thirikari eku Ogo you are the CEO karanthi uthie reshuffle asari asthai antu bara bendene na bateta yari gwita ngugi na thirikari rereo ibebere kaora migambo ije nithirite kigwatwa mbaru ni muthunji wa siasa Oscar Mutugi akiuga ngabana ntwe Ethinge ati bati kumagua kana kwineno ni gituma kia pinzani bawe indi nethira gitegera gituma kire kuma ndene ya thirikari yawe kiria bati kuthirwa maybe akipe attention muno gikio the internal environment antu bara kuritaniria na bongogi bara babutigiritie around we akeza kwithirwa na ku manage kwithirwa agituliza gituma kiria around we then external environment itithirwa ikimu affect muno kiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare kuma reu kuma obisino ya gavana wa county ya Meru Mutumantu Ethinge no mbete okinyeria mantu kathumba na kujara yongwa tumbete kuthira kinyandia mwaka nende indari na wiriro boya kinyandiria kire kibindi kiawe kema ya keli ira kethira aritine hamwe na kwithira ikia mabisa ba NPR ntere chiembe kwithira nende bekandana na maitha kuya korwaria rokemera kemera na kinya gututira Meru utweka city no kinyandiria municipality yonkubuni ya moya mantu rethirite aikinyandiria remote mwenda ena ronoro rwaro siasa. I, Honorable Isaac Mutumantu Ethinge, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I would
do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, ill will. So help me God. Nyuma ya kunywa muma tariki 17 mwezi wa 3 mwaka 2025 mieri 11 Kiluki gavana Mutuma naombanite kimantu Kathumba bendera ya gachuzi tawala Meru Mutuma nakinyithiri kambi ya polisi ntere cia rikithathia ira yari otetheria macibu na atongoria ba maturene kenda kuongerera karia ntereu kumania wamba bandithia itukuru muno nto gavana na ibararirie na President wa Kenya, President Dr. Samuel Ruto na batunenkera security ni kambi ya security yaretwa Gavana Mutuma nekire kirore watho bo mira akiare Mutuma na wire watho bo bwatetheria aremi na biashara bakimera kiu kia mira. What we reject firmly and clearly is turning Miraa into a political crop. I will not buy fear, nor is any leader of Meru will buy fear. We will not retreat as leadership of Meru and will not relent. Muswanda Joeli jwari yokulukia municipality ya Nkobo na ara akiaria gavana Mutuma ethira akiwa Nkobo yokinyela kwe wakigina kuma kimbangi nene ya Manthiguru na wati mbarubangi kenda ukila ke biashara na kiweti na mbere. With the municipality status, Nkobo is now competitively positioned and stands to benefit from approximately 100 million in infrastructure funding through our partnership with the World Bank. Nkobo is also now eligible for complementary support from institutions such as the Tana Athi Water Works Development Agency. Mutuma nethirite atongoria bange kuma Ameru kuliunga garone ya rais Nairobi akiwa ndiunga hii niciambiritie uciara matunda. Ndiunga eu niciarite matunda ya maingi ya maendeleo kire Ameru. Gavana Mutuma nethirite tirimana na Minister wa Kithomo Julius Ogamba Migos na mwandiki munene wa Kithomo kieguru niwe Beatrice Muganda na ntubo wako boro wangirwa Chuka University ntere Chiembe. President na aringire waziri wa Kithomo achoka aringira VC wa Chuka University achoka aringira CEO wa Commission for University Education na yana ultimatum awa nitubwithie muchemanio soon as possible. Yau ya reo gavana Mutuma nethiritwo aitwa mbunge ya Senate kwa Maita Kathumba ucokia ciuria bia utumire bo mbeca cia muingi ciuria bira urari gavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza abati kwithura niwe ucokia. Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia, Governor of Meru. Kuri ntuku ya Jumatatu kiumia ki mandaitari a Meru ibeyene mukana ya mathaa 48 ja mugomo bakitheta bakienda witithwa nkathi. County Public Service Board ora gavana ayanire mbesa na assembly approve tafadhali turi ayana mathaa 48 promotions si extra communicanda siedrwe ikweta through. Raymond Mwenda, gare ya siasa nteto cia weru. Bwa Raymond katone kanya kambere ga kunoga twicokera ni ronoro mwabisa ba kampuni ya Rwe International kuru barabe ita kuthoma kuma kiri kampuni ya Rwe ya Meru. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwantito nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarura kwinagwe. Yetu sako, your success, our pride. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gya kuja muritwa
Sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yukurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwitania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwitania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga kino kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongia bukarungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane ba mweri jwe thatu ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njeru Nakuru nontu bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, premium. Tunapika, na lea premium. Tunashiba, na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Itarira kajira gaku karia wikumairia nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukune jarujo. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ngiye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwikawe na kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top.
emenuru ya Meru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk ni rionka iria rina inya na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kampuni ya Rui ya Nakuru Water and Sanitation Services Company na Ruwasco nilungirite ya Meru Water and Sewerage Services MEWAS kenda kuthoma kuma kiribo kampuni ya MEWAS nithirite ikirobuna ne kumana na utungata bayo kiri mwingi untubura kinya mbunge ya Senate yithirite ikiarire na kinya kumekira mabisa baba Nakuru bowite ne bombo ite kuthoma untubuna ne kumana na MEWAS bakiwa nende ne bakomenya kiraba kethira bakibuithe kenda kinya bo kinyela Meru kiri mantu ige kwa ya na utungata borwe dene ya county yo Kale Mutembei nowe na ripoti. Kampuni ya Meru Water and Sewerage Company ni gwete ugeni ya gwatsimbaru ba kampuni ya Nakuru Water and Sanitation Service Company bare basherete kenda kuthoma nyuma ya Senate kumenyekithia kampuni ya MEWASCO ni utungata wa mwanya no rutingoge umwega. Ano itukenete muno turungina ageni betu bakuma Nakuru baba kuithia benchmark no tubori kibubu bwega atukera moto tukothoma antu ya migi kurukira bora nyaba kuthoma jengu kurukira bauti nitu dabe tugiencourage antu bonde tutukembeba kuwatana njara kwa mtu norongi tukomba kuthoma nikera tukomba gwitithia matioto tamberuja na njira yagirite because atuga knowledge is power and you do share from one another nikera tukomba twinde kuitangugia njara. Kampuni ya MEWAS na nkumaimbe gandi gorone ni gukinyaniria roji wega kiri antu ba Meru. MEWAS ne rankito number 2 then Kenya na irai bita withera tumira rwa bwega na ndio bita withera provide rwa bwega kiri antu ba Meru na dio ntu kona county ingi chikumba kuthe ikima na kwao chikaya kuthoma kiri county yetu guswira ntaira thine ya kunyia kwa roje muno muro wa kathita kampuni ya MEWAS ne bakuga bena mubango strategic plan ira tunyo then in the near future itokonda kwithera nyatu tuna bo zinkai especially in town kenda gitara tukomba kwithera tuna roje kuma na ara kadita kinaro rongero bao iro kombo substitute mbio roje rongero kwithera rukio bakora ndana river chetu mwena wao kampuni ya Ruwasco ni bagwiretwe ni kithomo kiria bathomete kuma kiri kampuni ya MEWAS nijue twashokana mushie no tugwikara thi onake no tugwikara thi nake tukimwira ithwe tuma Meru o kwa bakuhutia gikombe kiria maraheirwo ni Senate na ni tukumu promise na ithwe next time na ithwe tukamutunya na tukoro twinaki. From what we've learned, the challenges are the same, only that the way you approach a certain challenge probably is what makes the difference. And I would say we've learned a lot, and I can promise as we go back home we are going to implement all the strategies that we have learned from Meru. Miena yo ni umbite kuthoma na ni gucokia nkatho kiria tongoria bao ni kubagwata njara kuipunguza ile NRW hadi 19 na hiyo ndio kitu kimoja ambayo imetuvutia na tukatumwa na gavana wetu Excellency Susan Kihika tuweze kukuja mahali hapa tusome tokeria mheshimiwa gavana nkatho Reverend Mutimanto Idinkia no tubotongeria burabu bwega kana leadership yenjaga na support. Kale Mutembei, Wero TV. Nyuma ya Julius Kinyua kuma nturene ya rinde kuona uteithio kuma kiri mtu wa Wendi Boboya na kumwike sibitari nyuma ya wotri manaro barabara na rina ngurario inene nende biashara babonda bonda kuma kira ngondu ndeba muliongirite Kinyuko kaita nende dirita itura ko muntu uyu urawa moyera barabara ne antwara kutwikite muchikwawe abonda bonda ba bedirita bakiliunga muchiyo kenda ko ya no uteithio na Kinyau chubacho kiria nkatho nontu bwethithereo ria kiao. Nicola Chabari na kulikite ripoti. Charity begins at home. Egitanire ya Kristo obareka gitani gakuromba na kuthina beno tethi antabaraba takwibombera muntu mwa baraba kwenda agotethwa athaino ni Julius Kinyua akeindi kuma akira ngondu urate mangiro na kinya kugitangwa anjara ciake na gutigwa barabarani na mukabo mwega kumwethera aguo tugu amukamata mwanka amuchie gwake tugatha injene no theri na ndona na gwaro tugu ndona atombo tu anjene yonle no mwanka wakwa na tau anda mone tu onje tu ndo agura njerene yonde no ndi wakwa ri au wende mumenyera kuma kioro yake ota kumwabi kuria mwethiri yonthe ya kumbika
kura nguo ciake no nimbwithacia ndingwitikia wiganya gotura au kwina inya kucokeria nkatho kiura ombere kumpokea namba kwithira ngwatira imenyera kuringana na ria ndapitire nkumuraibwa sana. Untu butumite igikundi ikimwe kia akira ng'ondu bonda CBO bakuringithwa ni untu bobo baibungabungania na bokinya baya gutethia amuntu ujo na muci ujo nikenda bathina mbere na kwiguna na kuona kinyaga kuruma nontu muci ujo tigitwe gwikinyamarani kinene nontu bagutethia amuntu ujo. Kimathi ifa cousin nombere omwibiru kiao amupokea kwake na ari omupokea Kimathi wengo ati uciumba kwa tweka muntu ati ombotura ati ombo siendi kioro ibu kuona ginya agutumba wetereka wheelchair atumba kwethia anything kwa tuka niwe ibona we kwa tuka thene ukuma zaindi etomi bongo bationa kanya kakureria ana bobye kuria ndio karande na kundike indonere na bolle bongo ikaba kusiureria tikabae nabio tuwatanirie bukai tuone utukarera ka tukaraibie kuria bikai bidai bikomba utethia family itole litona ni batu peseti msekeindi tumenya lieke na tumurethira bira tombire kuthuranira bira twito mutethi nabio ni bya kurejanga Keindi uwa watira njali kanote mangiro nyantu theri na baru mutemanga utinja setiethia tikika kanotie muntu omna okuthia ta manto yau kwa hivyo ni kuromba kinyantu ba wendu bwega baingilie manto ya one muntu no twatemangirwe kaino twethiru no tutagende yite utinto yite ni bo tutwito muloli atari mwamba atayite kate mangiro theri na atuwa nau kuma irendia Kirang'ondu Gebe Central Petan Class Chabari. Kambuni iria ya Meru Dairy Cooperative Union ende yomba kwenda sieria ria thokone inge ome ya Kenya boni nyuma ya bokwe barua kana certificate kuma kiri kambuni ya kuolele wageru bointo niyo Kenya Bureau of Standards tumire twende PS wandeithia Jonathan Mweke nitiete arimi bane kino kinene no ntunende iria ria orekethera rekiona thoko inene kinyankuluki nelekethenji na ribotie. Ntuko ya narua kambuni ya iria jayo Meru Dairy ni amukirite certificate ya kumitetheria kwendia iria ome ya nthiguru ni kuma kiri KEBS. Kiri mambura dada oreni principal secretary wa mantu jegie ndethia jawe Jonathan Mweke na gukari mugeni wa gitio. I know we have supported your cooperative through a presidential directive and you have received 100 million shillings for your feed mill and another 100 million shillings is on the way through the Ministry of Cooperatives. One of the things is this. Unajua nao hata ugeria yumara kaya kana hata uga. Boko ndari yumara? Okay, anjara baba kwenda rita kwenda wame. Thank you very much. Tatu yetakumari aria na kaja no mwanga urwe bire lazima ulizo maswali. Iria reri umeta na kwa Meru. No ngewije mandoja iria reri. Alafu nasema pigia MD wa KEBS ameweka signature hii maziwa iko safe. Pigia Kimtai MD wa Kenya Dairy Boards atakuambia maziwa iko sawa. And then you get the market. Si ni namna hiyo? Mweke akijukia na kanya kwaraniria na arimi kaunti ya Meru na kubaromba guciritaniria kiri urimi bwa ng'ombe cia iria na kuona iria riri na wagiru. So bado tunaendelea kama serikali kuhakikisha tumesaidia nyinyi wakulima wa maziwa ndio mzalishe maziwa mengi zaidi na maziwa iko na quality mzuri. Unajua tunaweza maziwa iende tumeambiwa itauzwa Kampala supermarket Tanzania. There is an international standard. Hata kueria rĩu ũrarĩ kamina rĩamenyerwa tuthingatĩte ciria iria international. Arimi na boba kiromba kugurirwa into bia kuthima wagiru bwa iria na iromba riao gwitikirika. Sasa ndio tufikie huo upeo. Of course with that gadgets our cooperatives are well, I would say honestly some are struggling huko kwetu mashinani ile pesa kidogo inabakia baada ya kufanya operations zingine haitatosha in the short term kushughulikia hii maneno. Ile mawazo ni ya gadgets. Si ndio? We will buy those gadgets for the cooperative. Tumekubaliana. Kanyene Kawero TV Mbeta Nelly Wakethenji.
atetheria bakoya no tungata bogi mubomwere mature nebo community health promoters kana CSPs kumesho mbunge ketia neist ne bedrite bakia mokendo chwantera yo chukiria uturone mabisaba beyete amunende na kuranira mburi sheria kenda bombo chukire na jira yeria de bedra bakiamukira kuma kricio kenda kuongela kanini kala bedra bakiamukira kuma thirikari ya county na thirikari ire anene. John Dega aina ripoti. Mandagitari ba maturani kana CHPs kumantere chetiganeis ibombite kwigwa bakiya mona kwambire murandi wa kuranira mburi ire tanjire mo yakubukiro turoni bo kumane na kabecha karaba naga kaikuma ke thirikari account amana thirikari nene atochoke nkatho eruare to kare ya manto ya ko launch mbori asa CHP ira toranirete toiba tutuingwa tokaria CHP kumane na ka stipend karato ayo national government na governor wetu mutumanto idingia wa Meru County. Actually tutaona governor onge auto aka stipend kauke yaka chereri mara tukatora tutete tweto manene beto lakini toshokia nkatho oweburu chumbura tweto manyane ne beto oweno tumanya tutetete tutwarikia murandi uyu akurana mburi ira tukwira ntukweru ari kwina mantu yangi nayo tukambiria nayo ringi usave kuma ni stipend ira tona na tukambiria kinya kurana ng'ambe chieria kenda onja yondere na CHP ekethera aina mburi aina kinya ng'ambe na mantu nere yangi na itukua ibwega nontu bwa thirikari yetu ya national government na county government no tukithate watu nenkaira stipend ire ke ya kurio tukomba ku save kantu kau tutumba kubwithia mantu neya na ramwe no CHP aba barombete thirikari utigira ni kubongera gantu igakaika banenkagirwa kenda ginya bakaebukiria nkurukio turoni bwao tukwiboya no tubwa thirikari yetu no tukwithia bakwithia bakiria CHPs betu stipend beta kidogo ira bari ya wabobweya na kwa tukawatanira twinde kuruta ngui yetu kenda ngui chietu na mashinani kenda tumba ukiria community na chipitari chietu chumba ukira kwa nkuromba ngavana wetu kwa heshima kuu tongele ka stipend kau kenda tumba weta na mbere kinya tona bia kurira na betu sabuni kinya tukaromba inya national government nyetu ongele kenda tona kantu kakeya tomba uitethia ria twengwene icha community Rutero director amana coordinator wa mantu mo mwere kaunta Meru baugite bobo narua twejete kureta community health promoters na nene bawa amwe kenda bathithia iria tugweta savings nontu kinyarire bagwita ngugi na unja itukwaninya bo CHPs bethera bare economically empowered na itukoromba karibonde ba Meru bakaribisha CHPs orire bakeja nontu beno terio bakuhusu gima bo mwiri ende tha itu ko launch kwa na mbori 60 kiri community health unit na bari wabo mbeca iba ina cio iria chuma na stipend yani ni bethera bakiona kuma ni thirikari na ikatukwari tukunya kinyara tukulitangoisha civitari ndene kinya CHP ba kulukira claims rikonekana kiri SHA bagethenya bakia capacitated on many seminars ira chia bateithia kuongela ume na ithomo bibingi bira tumenya bamba kurita ngwe bwega na kwithira ba cover ya yonda tukwenda side health bethe bakikava na bakirifa patient kuma na anja na bakwithira bari na baya na hospital no bakewa priority cia mbere ki reporter ndo cha weru kuma ntere chatiania betawa John Thiga. Abunge barapa kwa tambaru thirikari ya broad based kuma Nairobi ni bethite bakaririe karikare arua arangavana wa kaunti ya Nairobi Sakaja rethira kiwatira na Rais William Ruto kiriwikira kirore kiruitanire ngwebo mutiyo Nairobi untu barapa kuzirite miario ya kisiasa abunge bam bakoneka kwa tambaru itore ni bethite bakiwa untu bobo atethia kiriukirie ngwe ya mutiyo ne kinya kwa irithia mutiyo Nairobi ni bethite bakira na nteto ati ngwecha kaunti ni kanire kiri thirikari ne bakiwa ne thirikari chwili kuritanire ngwe kenda kwa irithia mutiyo Nairobi. The statement is no, you cannot say. This is the reason of that intergovernmental agreement. The funds that will come under the purview of the Exchequer will be oversighted by the National Assembly. The funds that will come under the purview of the Senate and operational issues will be oversighted by the Senate, because as you know that the Senate is given a mandate of
dealing with issues concerning counties in devolution. So there is no prevarication in this issue. It is very clear, and oversight is important. While public participation is an imperative under Article 118 of the Constitution, constitutional lawyers will tell you that the Constitution must be read conjunctively or together. If you read section Article 6.2 of the Constitution, it says that the national and the county government will operate on the basis of mutual cooperation and interdependence. The framework under which this cooperation is being conducted is already anchored under Constitution. There is already a direct mandate, directive by the people of Kenya. Remember that the Constitution was written by the people of Kenya. So where public participation comes in is a requirement to ask the people what they think. But in this case, the people already wrote into the Constitution that there shall be cooperation. And this is not a handover, it is cooperation. So the jury is still out there as to whether when the people have already written in black and white in the Constitution that you still need to go to them. You may need to go to them, but they already spoke. The courts have said that public participation should not be a ruse. It should not just be a joke. It must be something meaningful as to get the information from wananchi. But whether that information will be used is another matter. Yes, whether that information has been harvested from people will be used is another matter. Ono tuginya muthionte to chewa the muguchokere nkatho no tubuko watandite naoni bedra ngutia ki na borabo karikire mubango ywa nyontoka yura jure tawoni mwanda the pilot kenda withiro kimenya borabo karika memene kawero tuwatane kire mubango ywa rwesiasa tuba kwethirwa uthikiritie URFM. Eni sofi kabisa thaa 11 ikirukite ndaika 11 muthikiria. Karibu sana Kirubango Nyontoka Drive turikiri mukondo wa iri muthikiria na ndina wiriko muthikiria TV tayari kabisa. Na gushokera kiri roleto ntukantu muthikiria tugira tukaria na kijana ambaye nkwirenga kuletera studio. Yes, ndakara muthikiria ngakuletera nchamba a studio gitwa Dangaras kome nchamba ya kuma Mekindori ndakere no bagiti kia MCA Mekindori na ndakare muthikiria ni ndakare mwandiki onteto na nethiritwe ari ngugini ciawe mwanya kinyeke thona ndikire nyumura na ndikire na thomire ngugi tuthomirete lakini pia akaingia kwenye mambo yake biashara zake na maisha ya kawaida na bado ni kijana ni ndaka ikuromba giti kia MCA Mekindori nkori atiri ni kijana pia vijana atatukwimire twinde kiri kuromba ite mwanya na atatukwenda turi vijana siasa iburo ukaria nantu yes siasa iburo ukariria antu siasa ni heshima yes tendwa na tirumi ubu kiomeritana njira yewe heshima na iteyo na kuria nantu boya no thaira siasa ina murete nando kidogo tu atule ugwa siasa mwibangita tamure vijana nonto ni kona kwa vijana wengine wakado kutonya ite mmejipanga ni mwibangita kwa kuna wale vijana kana kama kupangwa neshiyama ngutika ndali uno kwa wankwari kuelewa sana yes ne bono nto mbere burumba kamba mberirie nankatho yes ibo ya muno inkatho na nchone yes ki station ye weru FM no nto kwa kiana woni kanya yaka maendeleo ya ilapo ya kabibo ya kithira kwa mfano drainage Mekindori uteyo alo no nto kwethirwa uthikiritie URFM